esse jogador que estão a jogar aí. Quantos jogadores? Dentro do campo, não é do Slobo, não é filmar comando. Ramone kuno mimi be? É bateria tá bom, né? Kuno mimi. Enzo isongo angewola sawonso. Yeah, quando é. Ha? Jiboluwa kala kan live mbe? Tela. Ovimbi. Unaga modembe? Tela. Uma vai longo que ele dá slow. Na tempo do juventude. Juventude não é pelea. Vai dar longo. Irmão, boa tarde. Caminho para passar para ter um outro lado. Passa só aqui, pai. Obrigado. Agora que bote. Aqui como vou banga também. Sabange. Ndo mwana vata kwako mbe? Inde ngameketilo. Yamutse. Ngasa wow momento oyandi kutuna kubaka kama because ndi yambi ingate unakumoke ndumu mpole ndio gangala kwako yomona imono kwa ndio hiyo unamone savo au vavao wow unaona langile vamna libi kuta bepe savo weime nakuti bo yeto ake tulangidilanga papa tana kamna kindombe kayeto abakongo kade baba wengwa fulu keto kinako kya lusanso kinini kansi wa vena ya kaka kede kala ka yozai wa mboteko ekyo tulenda kala bo kikulu keto tulenda songa ka kwa konso ke muntu kuiza kansa kaka donc akezi do kwa ngini za banga kabebe sa yo kulo makuluzu yo kuza tula kele ba inosi ya kondo fu inget mashwa fulu langidilla ulina kutufanya sasa fulu yake voze ndambo yevo kana kufikila mbo yake fulu na kubuilanga kadi kulumbi midini mbo ye fulu kieto kya lusanso kya kalanga mbuta zeto baiza lombelanga konsodi na babu idiom fulu inget mbo wau mnansangu kadinza ya wonso daleva tadina kuende nsangu mudambu da nzoyai unge tumuone deja mvume moso wina tumuone zake na una deja ye mvume apusuka avole ndi kutuza isa kadoye totaleke muna ntangilu tunatumagwa lusansu lwa kulumbimbi wa tuzeloza ya unatuguilanga vo fukuda tungwa mwiniko kaka kutuki ngandi tudu anta itompe tuzeloza ya kadi atukuza coding tawo chufutizange kinkulu kadi muna kinkulu ivana begikila mbandu mukwenda ingape mbandu musala ndantu zoza ilavo unge kwa kusadilanga umwana vatampe yantu futulile matondo avolendelo zaya endamba lusansu lonzo yayi bo matondo papa ne dino yuvuti iwa kwa donc enzo yayi munantama yetompe munasansu kazeto munakuza tulandi oyena mazi unatwawila ngandiko fukudi atu kasi twalanda diakawawe nova resime wawe yoyo ndiakasete kuzawila ngati kikulu kya nzole wawe obenzo yayido ke second pelo yatunga mindele yatunga ke yatunga fuku okay ingati tabo kadi pa ko tufunwa kwa mindele ko tufutizange kinkulu kadi moment pa kutu andi langila ke boso mezaka nombashi depo jambazi kadi mena zaka na pinga wa mna zawo ngetu mogene hadi enkumbwa kuna nani eva tadia ingata mwana enkumbwa me Francisco fuala ngata indinga enkumbwa yakiko mwana lukwa ndoya maiza lukwa doke ikobe Francisco kobe Francisco ingata asi wawe ya soneka sango mobility amewa yakimundele so idono Francisco yes Wangaka kama batabatu bo mono kakame o tukidi bana baba kunambe kuna we ingata province ya we ese mbo kuna bembe ingata
Diambote. Kanda dia mekizinga. Kizinga zingeko. Wangepo de duzinga. Inga. Diambote. Mbote yangalele sala gambote. Salo gambote mbuta muntu. Okay, tuvutela matondo Okay. Kuna wakizinga. Iyo maoso no. Wau kutu tuvutile kala matondo wau airport ya ikulumukinange endeki. Jina kulumuka kwandi? Report yo yamani. Ndeke nzakelenge za kulumuka. Ngeti. Kanso wa uzikuiza kwa zatutu. Na wa ubasongela dio wa bapange skada ya avião kuiza ngasalanga wawe. Ipanga ngafete fi transport. Wa tave savo bakanga mbe? Ingata. Sabe. Tutonde. Okay. Tushao kile? Ndeka matondo. Tutonde.